Bauhaus. Znači, prva stvar koju treba napraviti je počistiti teren i za to nam naravno trebaju prvo alati. Šta ćemo? Treba nešto za ispilat, teški korov. Ako da ideš nekog ubit, ideš na pohod. To je to. Srp i čekić, odnosno srp i mačeta. Nije reklama za Bauhaus. Kućice će biti vjerojatno manje od bilo koje od ovih susjeda, ali ne vjerojatno nego sigurno, znači imat će nekakvih 130 kvadrata neto. Znači sad smo u proceduru da nađemo glavnog izvođača radova i onda ćemo početi kopati. Do tada smo odlučili čistiti malo teren koji nam je jako zarastao, dosta je ovako šikara jer nismo se bavili ničim zadnjih pola godine kada smo zapravo radili na projektu. I evo kako to danas izgleda naš dan. Evo ga tu Antonio čisti. Evo sve što smo očistili za njih 10 minuta. Pomalo. Uzmenka. Ovdje je dosta teško bilo što snimat jer je tiho ko u grobu. Ono, svi te čuju. Jel ovdje piše, trebalo bi pisat koji izvođač radova? Po zakonu mora pisat, da. Po zakonu bi svi trebali imati tablu gore i na tabli da piše. Parcela izgleda jako veliko, ali zapravo nije ovo sve naše. Ovo je parcela koja je podijeljena na 3 dijela. A naš dio je zapravo samo ovaj tu prvi uz cestu. I značenje zapravo ide od ovog suhog zida na kojem ja stojim. Skroz ova padina i znači dolje do ceste i označeno je znači rub terena negdje do ovdje otprilike. Znači tu je geodet označio. Muž se sa susjedima upoznaje, to je uvijek dobro. I evo da vidite na šta liči teren. Polako ali sigurno. Već smo dio terena lipo očistili. Našli smo jednu agavu. I ovo tu što ne znamo što je, ali lijepo izgleda. Nemoj ga ubiti. Evo, očistili smo otprilike, ja mislim, trećinu. Znači imamo još tu šikare, ali čini mi se lakši dio ovo uz cestu je bilo baš gadnije. Pozdrav ljudi, evo nas drugi dan malo na terenu. Poveli smo Nami danas. Evo, koja tu obilježava svoj teritorij. Prigodno. Evo nas drugi dan, malo nam je lošije vrijeme danas, ali i dalje ne pada ništa, tako da super, nastavljamo s čišćenjem. Ono što bih vas danas htjela malo objasniti je par informacija o tome što je zapravo prehodilo ovome koroku, odnosno prije nego dođete zapravo u fazu da treba raditi kopak, znači nakon što čistimo ovaj teren očekujemo početak radova. Što sve treba napraviti prije toga i kako i zašto i što ne raditi.
prije nego što vam pokažem gdje je parcela označena i kako se to sve radi, da vam objasnim znači nekakve osnovne korake oko toga što i kako treba napraviti prije nego krenete uopće. Znači, prva stvar koju sam primijetila da ljudi često rade je da odu arhitektu i onda si odluče skicirati, napraviti svoju kuću prije nego zapravo su kupili parcelu i onda zapravo odluče tražiti nekakav teren na koji će staviti tu svoju kuću iz snova. Nemojte to raditi, to ne da je loše, nego je jako neisplativo jer zapravo bacate pare. Najbitnija stavka na početku bez koje ništa nemojte ići raditi, to je bez da ste našli parcelu, bez da ste našli teren, kupili ga. Čak i prije nego kupite tu neku parcelu, pogledajte uvijek nekakve osnovne karakteristike koje ona ima, znači di vam je voda, struja, kakvo vam je okruženje, ima li tu, ne znam, je li to ravno, da li to uopće smijete graditi, imate li put osiguran, je li taj put dovoljne širine, znači postoji jako puno nekih faktora i to vam se sve može izjaloviti ako ste vi prvo odlučili nacrtati sebi kuću i onda sad nju nekako komponirati, to nikako nije dobro. Kako smo mi krenuli u ovo, zapravo upravo smo to napravili, prvo smo pronašli parcelu. Još jedan savjet tu je da kad i nađete nešto ili vam neko javi, nemojte slučajno kupiti nešto bez da ste fizički došli na lokaciju i to pogledali. Mi smo imali malo niže na istom ovom mjestu zapravo dosta dobru parcelu koja nam se svidjela i koja je zapravo nekakvim gabaritima izgledala puno, čak bih rekla puno bolja od ove koju smo kupili, zato što je bila pravilnija i kuckastija, ovo je malo duguljasta, vidjet ćete. Međutim, kad je bila stvarna situacija, kada smo mi došli na teren i to pogledano smo skužili da je ovo masu bolje. Znači, ovo zapravo se nalazi u nekakvoj slijepoj ulici, nismo na glavnoj ulici. Dolje smo u zavjetrini i užasno je mirno i tiho, zato sam i došla snimati ovaj prednji dio, zato što je zapravo dolje toliko tiho, ja mislim da se čujemo dolje 150 metara dalje. Znači ono što ne možete graditi ako je parcela manja od 500 kvadrata, to računajte, ova naša ima, rekla sam, nekih 700. I kada ste to napravili, znači drugi korak je da zovete geodeta. Geodet je osoba koja će doći s onim tronošcem, snimit će to sve i zapravo će napraviti onu podlogu koja je potrebna vašem arhitektu da bi on znao di je šta, koje je realno stanje na terenu i onda možete realno crtati, raditi kuću, raditi projekt. Znači kada smo riješili projekt, tlocrt i sve da budemo zadovoljni kako to nama odgovara, onda se pošalju papiri za građevinsku dozvolu i nakon što nju dobijete, onda dolazite do ove točke na kojoj smo mi, a to je dolazite da dođete očistiti teren ili vam to bager odmah napravi. Zapravo, evo, neko kaže da smo ludi što ovo čistimo malo, ali išće to stvar volje. I nakon što se to napravi, zapravo dolazi bager kopati temeljem. Malo ću vam pokazati gdje je geodet, šta označuje, kako to izgleda. Malo se sužava, jer znači tu gore je dosta šira, zato smo kuću odlučili smjestiti u ovom gornjem dijelu. Zato vam kažem definitivno prvo riješiti teren, geodeta i sve prije nego što znate realno stanje. Naravno imate i neke druge probleme, a to su morate se s kućom odmaknuti 5 metara od ceste i 5 metara, znači od ove oznake 5 metara, to je 3 metra od susjeda na unutarnju stranu. Tako da računate da vi ne možete graditi kuću od ruba do ruba. Naravno, mogli biste ako dobijete nekakvu potvrdu susjeda, ali to su sve parametri koje treba uzeti u obzir. Evo nam još malo označava tu svoj teren. Tako da uzmete te stvari u obzir jer može to biti jako nezgodno. Okay, znači prva oznaka tu gore i onda ima žica koja vodi znači do sljedeće oznake. I tu je sljedeća oznaka. Evo žičica koja se zapravo morate paziti jer ne vidi se kad hodate. I ona vodi skroz dolje do kraja terena, do ulice. Znači to označio geodet. Antonija, smo se umorili. Nismo se umorili. Evo što smo napravili. Sad bi mogli na ručak. Da napomenem
samo još jednu stvar zbog koje je dobro da ne radite unaprijed projekt prije nego imate teren, je što vam je jako bitno kakav je put uz koji vam se parcela nalazila. Mi imamo ovu pristupnu cestu, ali to naravno nije javna cesta, već je privatna cesta, ali ona mora po zakonu biti široka barem 5 metara. I sad ako vi nemate riješeni put ili imate riješen put, ali on nema 5 metara, možete imati problem. Isto tako, naša parcela je malo uska. I sad, s obzirom da je ona uska, ona nameće zapravo kakva će biti kuća. Međutim, i dalje ono što je najveći benefit kuće je da vi možete odrediti kakav vi želite tlocrt unutar tih gabarita. Znači, vi kad kupite stan, ok, to je taj tlocrt koji ste dobili. Međutim, kada gradite kuću, vi možete odrediti gabarite tako da vam u odnosu na ono što vam je u okruženju bude najbolje za vas, za vaše potrebe. Vjerojatno ću se i kasnije posvetiti tome da vam objasnim zapravo što i kako smo mi radili, da dobijemo stvarno jedan brutalan i dobar tlocrt. Naglasak će biti najviše na toj gradnji, jer kao što sam rekla, začudo jako malo sadržaja postoji na internetu, ono detaljnog, kvalitetnog sadržaja o tome kako se gradi kuća, usprkos tome što brutalno se puno gradi u Hrvatskoj, pogotovo u Dalmaciji. Mi imamo tu nesreću da tu gradimo u Dalmaciji, iako smo iz Zagreba, to ćemo isto rješavati to će se objašnjavati kako ćemo riješiti taj problem, ali usprkos tome dosta se teško dolazi do informacija šta i kako se radi, ono korak po korak za sve nas lajke koji smo stalno za kompjuterom i nismo baš ljudi od terena toliko, ali evo, možda nekome pomogne. Jel ide, Antonio? Naišao sam na traču. Ne mogu je rukom. Ova crvena žilava. Ha, dobro. Eto, dragi ljudi, to bi bilo to za prvi video. Pratite za još, bit će dobrih savjeta. Riješit ćemo sva bitna pitanja, sve nedoumice koje biste mogli imati. Ako imate bilo što vas muči, uvijek u komentare. Trudit ću se da ne skrivamo nikakve greške ni probleme koji su se događali, tako da ih vi možda možete i prevenirati. Ovo radimo čisto radi da ljudima pomognem i kao nekakvu uspomenu da imamo na nekakav proces izgradnje svoje kuće. Sljedeći video bit će znači o proceduri dobivanja projekta, što i kako napraviti, kako naći arhitekta i tako dalje. Zato zapratite za još i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!